Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero ka Gaza ku na ku rhula Hlavu the Gupta loko a hlambela kumbe xani ku yevula xiyimbeleri Mr Post mhaka ya ti-ice store ta tsundzuka leswaku yi kale yi vanga huwa eka Gaza kumbe xani yi kale yi ba bembele eka Gaza leswi swi landza ku va xiyimbeleri Mr Post va hehli leswaku xiyimbeleri Dr Joe Shirimani hi ku tirhisana na makhongelo loko xiyimbeleri Dr Joe Shirimani va ta va fikelele ka xiyimo xo sungula eka ti-iTunes laha va nga hundza xiyimbeleri Mr Post endzhaku loko va tshama masiku yo nyawula eka xiyimo xa vumbirhi xiyimbeleri Mr Post va bakanyele etlhelo leswaku Dr Joe Shirimani hakanene vo lo fikelela hikuva va tirhile swinene eka xiyimo xo sungula laha va nga hehla leswaku vo lo ti xavela vunanga eka ti-ice store hi ku pfuniwa hi makhongelo se Hlavu the Gupta eka nongonoko wa Next wa Chayi CMC u pfuxa mhaka ya ti-ice store a hi voneni kandziyiso lowu and ni kombela ku u va byela ku ri va nga yi supportisa ku yini music wa yo kumeka ku yini na yo yi ta vuya yi ta swivula music wa Sedoroman mi nga wu cheka ka ti-online stores ti-ice stores online stores leswo sungula swi perfect ti-ice stores swi katsa na ti-i stores iTunes stores leswaku na hina u ta tikuma hi ri tingomeni hi December ene tlhelo ndzi ka ni pfumelela ya okay loko xibukweni khoma xo bike ya xitlechomo vo pfuki tsala everyday hi minozolini hi leswo madala chekani swilo swa n'we kahle le mi nga khoma number 1 n'hweti hinkwayo mi kha mi ti xavela music n'wina ka iStore mi ti xavela music muku n'wina mu winini Dilolostro channel hi ku tirhisana na va Java Graphics hi ku tisela vukorhokeri lebyi landzelaka ku teka swithombe endzeni ka muako ni le handle ka muako swithombe swa le ka buku ya xikandza ntirho wa ku amukela n'wana loyi u nga n'wi langutela kasi na swithombe swa le kosini naswona ha mi teka swithombe swa nkhuvo wa malovolo na swithombe swa nkhuvo wa vukati kumbe mucato kasi hi mi endlela na tipostara tiflayara kasi na nxaxamelo wa swakudya na wona ha mi endlela tihlanganiseni na hina eka riqingho ra le nyongeni kumbe eka WhatsApp eka nambara leyi landzelaka 081 405 2323 kumbe eka nomboro 061 2012 185 kasi ha kumeka na le ka xiyenge xa mabulu xa Facebook hi vito Java Chauke kumbe Dilolostro channel la hi le xigodini.